iMpucuzeko inendondo ekwenzele yona bese kuba i-certificate. Mina kodwa ezumisemeje kubuka amambula nogida bayishowe kwenyembe angikufake lemkhele kwakwemina ngiyagoba awukhostanga usakaze usika ngengoma wenza imanga lehlelo lolwenza ukhozi FM lube namandla uTshatha qhubeka unyuke phezulu angazi noma ngithi it's not over until ufike phezulu asinike ishombe elikhulu sikizele shaba khwela umfoka ngobe umthiya lo emakhuluma ngemvunulo yabantwana isilo stele phansi kotheme uyowenza imvunulo ende kwethu sikhoma uphapole gwalagwala siyakhanya ngawe ngicela ukuza umsindo ebingelela uTshatha yeye Auhala